I'd like to tell you a story, son. Some say it's the greatest story ever told. It has angels and wicked kings, jealous rivals and miracles. Open your eyes. Our story begins 2,000 years ago. The young woman named Mary would soon bring a beautiful baby into the world. We will stop. If it's not about a king, then I'm not interested. It just so happens that this story is about a king. One prophecy speaks of. Look, Willa! Look at all the fish! It was time for Jesus to gather a few friends, like Judas Iscariot. He gains more followers every day. Find him. There's not nearly enough food here to feed all of these people. The people are calling him king. Then we turn the people against him. Are you king of the Jews? If it's what God wants, I'll accept it. And so should you. Thank you, Daddy. Jesus still had lessons to teach us. Look! Don't be afraid. You really are the true king of kings. Cool, so ons het nou King of Kings se trailer gekyk. Die heel eerste ding vir my is die afbeelding wat hulle maak van Jesus. Ons kinders gebruik kinderbybels of het in die verlede kinderbybels gebruik, en die heel eerste ding wat ons altyd vir hulle gesê het is, onthou dit is nie regtig hoe Jesus gelyk het nie. So vir die kinders, hulle moet dit verstaan, hulle moet weet dit is nie regtig hoe Jesus gebruik het of gelyk het nie, maar ek verstaan hulle probeer 'n storie vertel. Wat vir my baie treffend is die feit dat daar baie bekende akteurs hierin is en hulle stemme gebruik, en dan Angel Studios, vir die wat nog nie gehoor het van Sound of Freedom nie, Angel Studio het ook Sound of Freedom gemaak, baie goeie fliek wat handel oor kinders, en kinderhandel en sulke goeters en kindermishandeling, daai tipe goeters. So ja, ons sal seker eers 'n regte review kan doen wanneer hierdie fliek uit is, maar kom ons hou dit maar dop. Ons is al in die verlede met Hollywood 'n bietjie omkant gevang, wat dinge probeer doen uit 'n Bybelse perspektief uit. So kom ons hou dit dop, en as dit mense kry om die evangelie meer te lees en die Bybel meer te lees, is dit 'n wonderlike ding. So kom ons kyk wat gebeur, en dan vat ons dit van daar af. Vir die kerkgemeenskap, vrede vir jou.